warambwira ngo dore ubwenge ndatwika yongera ubivuga ngo ndatwika abakurambere bari he urabona ko nta mugabo ufite wagiye kunzanira akajerekani kuzuye inkari z'ingwe papa nyarakuburiye no mu kadobo nyaramu uwe papa nyarakuburiye. twongeye kubasuhuza abari hirya no hino ku isi, abari muri Belgique, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari Burundi, abaturanyi twongeye kubasuhuza. Turizera ko mumeze neza, n'abatameze neza turizera ko biza kugenda neza. Uyu munsi wa none turi kumwe n'abatumirwa babiri, abastari badasanzwe. Dori foto yewe dori foto y'abastari babiri dufite hano kuri kamera za RMTV. Dufiteho Bwenge, dufiteho Nyirandabizi, abakinnyi ba filime badasanzwe bari kubica bigacika. Reka basuhuza abantu. Suhuza abantu Nyirandabizi. Muraho. Yarabivuze. Ndashaka ifoto. Bwenge, suhuza abantu kwa kundi kwawe. Muraho, mumeze neza? Wala. Muraho, mumeze neza. Ndashaka ko na Nyirandabizi nawe agira akiryo none agasuza abantu ifoto. Nyirandabizi, uraho? Uraho. Abatumirwa bacu rero no munsi turagira ngo turusheho kuganira. Turaza kuganiriza Bwenge, turaza kuganiriza Nyirandabizi. Hari ibintu byinshi baza kutuganiza nk'abakinnyi ba filime ariko bakiri n'abatonya, bamenye gukina filime bakiri batonya. Ni igitangaza, navuga ko bitangaje kuba tubona abana nk'aba ngaba babasha gukina ibintu abantu bashobora gukuramo inyigisho, bishobora kwigisha abantu, bishobora guhindura abantu. Bwenge, urabizi yuko hari abantu bigisha bakwigiraho? Yego. Warabibonye ko hari abantu bagukunda cyane? Yego. Hari abamaze kukubwira ko bagukunda? Yego. Warambwira ngo dore ubwenge yego. Ubifata gute iyo bari kukubwira gutya? Mbifata neza, bakakomeza bambwira Bwenge wambabariye ugahagarara. Yego. Nawe ugahita uvuga ati rwose izina naririkoze. Yego. Nyirandabizi, wowe nk'umukinnyi nawe uri kuzamuka, nuvuga ngo nta bamaze kukubwira yo kubikora neza, ni bande bamaze kugushimira? Ni abantu beza cyane banshimira. Bajya bakubwira gute wowe? Barambwira ati wa mwana uzi gukina neza, ariko ndabizi cyane gukina urenze abandi. Ati urenze abandi. Ako kantu ushyizemo niko kabi. Ati urenze abandi. Ubu se urenze abandi tuvuge ko urenze Bwenge? Bwenge arakaze? Nawe twese turarusha. Wow. Mwese muri abahanga, mwese muratwika. Bwenge, ibintu Nyirandabizi avuze urabyemera koko? Ngo arakaze, ngo aratwika. Ibyo bintu wabyemera cyane wowe utwika? Twese turatwika, sinavuga ngo uyu nguyu ni utwika ngo ngenda atwika. Nawe uratwika, ariko bimwe bibi koko. Vuga ati ndatwika. Ndatwika nk'imanukira. Yivuge cyane ngo ndatwika. Ndatwika nk'imanukira. Wikubite gutya ngo ndatwika. Ndatwika nk'imanukira nagabeho kubikera. Yabivuge cyane ngo ndatwika. Ndatwika. Okay, Nyirandabizi nawe bivuge ngo ndatwika jewe. Ndatwika. Yongera ubivuga ngo ndatwika. Harahiye koko. Urumva ko abatumirwa bacu bararenze, barakaze, baratwika koko. Umurukaka rero tugiye kwinjira mu kiganiro nyamukuru. Nuvuga ngo dufite abastari babiri kandi koko badasanzwe, bamaze guhindura ubuzima bwa benshi. Nuvuga ngo dufite hano Nyirandabizi, dukagira na Bwenge. Twinjira mu kiganiro, Bwenge, reka tukubaze Bwenge, ufite imyaka ingahe, wiga mu wa kangahe, mbese
wenda abantu bo kuri RMTV ntago bakuzi ariko umaze kuba icyamamare ndagira ngo nabo bakumenye neza. Mfite imyaka 6 niga mu wa kabiri. Wiga mu wa kabiri urabitsinda? Yego. Nitwa Elisa Ineza Crevin Duene Bwenge. Okay, niwumva urumva yuko urenze rero ku myaka yawe 6 6 ukaba wiga mu wa kabiri ariko ubasha gushimisha abantu batuye isi, abanyamahanga, abari muri diaspora, abari mu Rwanda, mbese urabashimisha. Urumva ko ari ikintu cyiza. Uhaza ukareba Bwenge na se, nimba ushonje ukareba Bwenge na se ugahaga. Yewe we neza kabisa, umuntu agasubirana umunezero. Rero Nyirandabizi nawe tumugezeho amazina y'ukuri ya Nyirandabizi ninde, afite imyaka ingahe, yiga mu wa kangahe? Mfite imyaka 5. Nitwa Uwasekiraho Liliane. Niga mu wa mbere. Okay, twamaze kumva ko rero nuvuga ngo ukuriye undi ninde, ni Bwenge. Bwenge birangiye agukuriye, arakuruta. Bwenge arakuruta kandi Bwenge twabanabonye ko azi gutwika fresh kabisa, nawe ari kurabizi sibyo? None rero tugiye kwinjira mu kandi kantu gatonya. Nuvuga ngo tugiye gufata Bwenge abaze ikibazo Nyirandabizi, nituranza dufate na Nyirandabizi abaze ikibazo Bwenge, noneho ugitsinda turamuhemba. Tugiye gutangira kuri Bwenge. Bwenge mubaze ikibazo. Wanyine agakomedi kavuga ngo Nyirandabi ngwino ngutume ku muhanda. Erega nari mbizi ko ugiye kuntuma, nawe ndi hano muri korodori ntegereje. Umva kandi bwa bugambo bwawe nanga, genda uzane envelope uzane ngutume ku muhanda. Mama nayizanye, nizeye ko nubiryohereye. Genda vayo fata amafaranga ugende. Ariko se ari irindazi n'umugati ikiryoha ni iki? Mama ndamuzanira irindazi. Mama nazanye ibikoze mu ifarini. Ibi ni ibiki wazanye cyangwa ni amabuye wazanye? Ikigaragara rwose Nyirandabizi hano aratwika. Nuvuga ngo Nyirandabizi ikigaragara tuburira mama we, uba wamutuburiye wamuragiye. Vala kabisa aho ngaho. Reka tumuhe amashyi Bwenge, reka tumuhe amashyi Nyirandabizi, abikoze neza. Okay, reka Nyirandabizi nawe noneho abaze Bwenge noneho ibyamamare 2 bibabazanye turebe ngo harashye. Bwenge nambwira agakomedi kawe. Ubu njyewe ngiye kuba umupfumu. Abakurambere bari he? Urabona ko wana mugabo ufite wagiye kunzanira akajerekani kuzuye inkari z'ingwe. Wow. Kuririmba. This is RMTV kabisa, dukomeze kunezerwa. Abatumirwa bacu baratwika koko, mvuge ngo turatwika koko. Haraje hashye koko. None rero kubera ukuntu bari kubikora neza, nge nagize rwose inuza yo guhita mbanza kubaha akantu ko kunywa kabisa. Akantu ko kunywa banagafungure hano muri kamera tuganire dusangira, kuko murabona ko bakwiye guhembwa. Abatumirwa bacu bakwiye guhembwa, bazi gusubiza neza, nabahanga mbese mu by'ukuri barashimishije. Rero niyo mpamvu tuvuze ngo reka tubaha akantu ko kunywa, nkeka ko banakunda. Mwumva kayogati rwose ariko muranshimishije koko. Rero turakomeje kuganira na Bwenge na Nyirandabizi, dukomeje
gusuhuza abantu bari kudukurikira hirya no hino, abantu badusangiza, abantu bakunda Nyirandabizi comedy, abantu bakunda bwenge by'umwihariko, abantu badukurikira badushyigikira umunsi kundi. Mu by'ukuri muri abantu b'agaciro, turakomeza kubashimira. Turi no kwakira abatumirwa bacu, murabona ko twebwe tuba tugira ngo abatumirwa bacu baticwa n'izuba, bakore bameze neza, ariko muzaye munihanaguraho kugira ngo nyine abasitari nyine banywa neza ku buryo nyine ntabuza kubacishamo ijisho. Ndizera ko hari abantu bakunze bano bana bari hirya no hino ku isi, kandi umunsi kundi bashimishwa no kubareba. Rero bano bana bafite impano zidasanzwe. Nanavuga ngo dukomeze gushyigikira impano, dukomeze gushyigikira aba bana, dukomeze gushyigikira izi filime. Nuvuga ngo hasi turaza kuzipininga, nuvuga ngo bwenge yaba Nyirandabizi, kugira ngo murusheho kudushyigikira, murusheho gushyigikira izi impano. Aba bana bazakure bakura ari abasitari, ejo n'ejo bundi bazajye no muri Hollywood, why not? Bashaka no kuzakina no muri Hollywood, kuko ibi ni bigaragaza ko bafite impano idasanzwe, barabivukanye, bafite talent idasanzwe. Rero ndabasaba kugira ngo muze gushyira ku ruhande, mutereke ku ruhande nyine hano hasi, none dukomeze tuganire, mwagapfundikiye neza ku buryo hatajyamo imyanda. None tubanze tuganire. Ariko ikigaragara, ibihembo cya mbere mwamaze kugitsinda, hari n'ibindi nyuma biza kuza. Rero turakomeje kuganira. Bwenge yaratubwiye ngo azi no kuririmba. Haraje. Ubu se tuvuge ko Nyirandabizi nawe atazi kuririmba? Turaje tureberera indi competition idasanzwe. Bwenge agiye kuririmba, none tuze gusubira no kwa Nyirandabizi nawe aturirimbire. Reka rero dutangire kuri Bwenge, aturimbire twumve ngo harashya koko. Papa nyarakuburiye n'umukadaba nyaramuwe. Papa nyarakuburiye n'umukadaba nyaramuwe. Kabisa Bwenge uratwika, none urarenze. Nuvuga ngo ya komedi wakinnye wayihinduyemo indirimbo Bwenge. Ya komedi wakinnye, yo si komedi wakinnye? Ni komedi nakinnye nkagihinduramo indirimbo ko idasanzwe, abantu bazayumva vrema izatwika, izaba ari indirimbo ya mbere. Ngira ngo nibi naba byiza wenda muzanayishyira muri studio, abantu yikore neza kabisa. Indirimbo ubundi hano hanze hashye rwose, kuko wasanga hari n'abapapa badukurikira bajya banyara ku buriri. Buriya ntibibaho Bwenge? Buriya bibaho. Okay. Wabikuye se yuko bishobora kuba bibaho? Ninde wabikubwiye? Ibyo bambwira ibyo nanakura mu mutwe. Ibyo ukura mu mutwe. Mu buzima busanzwe iriya ni indwara, iyo umuntu ayirwaye ajya kwivuza agakira. Rero tugiye kujya kuri Nyirandabizi nawe, nimba turirimbiriye indirimbo ntabwo tubizi, gusa nawe tugiye kumuha akanya, nimba turirimbira aturirimbira indirimbo. Nimba aririmba indirimbo y'umusitari runaka ntabwo tubizi, ariko turakeka ko aza kuririmba indirimbo ya se. Nkeka ko azi indirimbo za papa we, kandi papa we ni icyamamare. Ndabeshya? Oya. Papa we yitwa ngo iki? Uwiringiyimana Theogene, bose babireba. Umwana w'icyamamare. Ikigaragara ugiye gutwika akaririmbo ke kamwe. Urumva? Umwereke ko papa wawe ari umuntu kabisa ufana, urumva? Umwereke ko umukunda, nawe ukaririmbe neza kabisa, kugira ngo papa wawe ahari naza kureba ino interview avuga ati umwana wanjye naribyaye koko. Ngaho Bwenge twagiye. Vunja muzabwiza kanyaga sawa sawa. Vunja muzabwiza kanyaga sawa sawa. Tewari kabaka azinze Yesu. Tewari azinga Yesu. Karabaye none. Uturimbi iki kirimi? Ikigande. Uzi icyo bisobanuye? Niga. Wadusona nk'ijambo Tewari bisobanuye iki? Bisobanuye indirimbo.
Okay, noneho twakomeje, noneho rero turi imbere n'ak'ikinyarwanda kameme kugira ngo abantu batumva ikigande bumve n'ak'ikinyarwanda. nakonse Ak'ikinyarwanda kiwe. kavuga kubita utababarira, kubita utababarira. Nta kandi uzi gace kako? Agace kako nakonse. Nakuzi. Okay, ngira ngo mwabonye ko yari show idasanzwe, abatumirwa bacu bakoze show rwose, baraturirimbira barushanwa, ariko ikigaragara bose ni abahanga, n'abahanga bazi kuririmba, abantu bafite impano nyinshi vraiment zitandukanye. Rero dukomeje kubaganiriza, dukomeje kugana nabo, yaba Bwenge yaba Nyirandabizi. Ese Bwenge, utangira gukina filime ni mu rugo babigufashijemo cyangwa nawe ubwawe wajyaga ubasha gukina utuntu bakabona yuko hari ikintu ushoboye? Byagenze gute? Namenye ikirahure, musaza wanjye aravuga ati ngo Bwenge ndaza kukurega. Mpita mvuga ati ngo n'ubundi usuze kundega urasanga nireze. Atangira kubona ko mfite utugambo twinshi. Ahiye koko. Mbese atangira kubona ko ufite indi mpano ashobora kukujyana muri filime. Ninde wakujyanyemo? Ninde wagutangije gukina ibi bya filime? Ni mama, ni musaza wawe, ninde? Mbese ninde wagufashije? Ni musaza wanjye. Mama yaravugaga ibi ni ibiki muri gukora, yabonye byamugirira umumaro. Noneho musaza wawe ninde wagufashije ibyo bintu? Ni papa Bwenge. Papa Bwenge. Amazina ye kuri yitwa ngo iki? Bamwita Gatete Jackson. Jackson turamusuje cyane. Ni umuntu w'umugabo wazamuye ino mpano, akaba ikomeje gushimisha abantu, muranakinana kandi turanamushimira. Nawe azi gukina cyane Papa Bwenge, kigaragara azi gukina cyane. Ko hari iminsi Papa Bwenge yigeze kubura muri Bwenge, byari byagenze gute? Ari ahantu yari yagiye mu butumwa bw'amahoro. Yari yagiye gusenga. Yari yagiye gusenga. Bwenge uri hano rwose aratwika. Papa we yari yagiye gusenga, umunsi yari yabuze muri episode. Turakomeje kuganiza abatumirwa bacu, twizera ko byaba nabanejeje. Abantu bari gukurikira ino interview ndakeka ko yabanejeje, kuko ni interview nanjye ubwanjye iri kunshimisha. Turakomeje rero kuganira. Rero Nyirandabizi, wowe ujya gukina, nuvuga ngo byatangiye gute? Ese ni mama wavumbuye ko ufite impano? Ese yabimenye gute yuko ushobora gukina filime, ushobora kuba umusitari nk'aho ugeze? Mbese yabimenye cyangwa nuko ari umwana w'umusitari uvuka ku musitari? Ni mama wabimbwiye ngo nyine komedi. Ni mama wabikubwiye? Aranje kubikubwira nawe ubona urabishoboye? Muna ndabishoboye neza, na Bwenge arabishobora. Na Bwenge arabishoboye. Mwese muratwika koko, mwese muratwika. Rero tugiye kubabaza akabazo. Hano tugeze muri session y'ibibazo, kubaza abatumirwa bacu, abasitari bacu bakaze. Tugeze muri session y'ibibazo, tugiye kubabaza ibibazo. Noneho icyo nicyo kigaragaza ko mwize. Turaza kubireba nimba aba banyuma turabamenya, ubu wanyuma turamumenya, n'ubu wa mbere turamumenya. Tugiye gutangira kuri nde? Noneho turatangira kuri Nyirandabizi. Tugiye kukubaza rero, 5 ukuyemo 1, 5 ukuyemo 1 ukongera ugateranyaho 1 bibyara kangahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Twakomeje. Ikigaragara Nyirandabizi nawe azi kubara. Ni ikintu cyiza cyane kuko azi kubara, amaze kumenya kubara. Uzi kubara kugera ku 10 gusa?
uzi kubara kugera ku 10 gusa. Okay, tugiye kubaza na Bwenge. Bwenge, 5 ukuyemo rimwe ugateranyaho, bigaragara Bwenge afite n'ubwenge yageze no mu wa 2. 5 ukuyemo rimwe ukongera ugateranyaho rimwe bibyara kangahe? 1 2 3 4 5 gakora minus 1 plus 1 plus 1 equal 5 equals 5. Kigaragara nuvuga ngo nawe yagerageje, ariko kubera ko nta rupapuro bose byabacanze, ariko ndizera neza yuko iyo tubaho urupapuro bari kubikora neza. Nuvuga ngo rero abatumirwa bacu mugomba kuba abanyabwenge mukamenya kubiteranya. Okay, 5 minus 1 plus 1 equals 3. Simple as that. Urumva rero mwese rero ubwo igihembo ntago mwagitsinde, tugiye gushaka ikindi kibazo tubabaza noneho. Perezida w'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda. Twagiye. Bwenge rero bravo. Bwenge yatsinze. Yabashe gutsinda kabisa, n'umuhanga kuko ikibazo namubajije kiranakomeye ariko yagitsinze. Rero tugiye kumuhemba bombo. Bravo. Ariko kubera ko na nyina ndabizi nawe yasubije neza, nawe yagerageje, nawe turamuhemba. Nawe turamuhemba kuko hano bose baba bagerageje, baba bakoze. Ariko Bwenge kigaragara n'umuhanga. Bwenge ubu wakangaye mu ishuri? Igihembwe cya mbere nabaye wa kabiri, mu gihembwe cya kabiri mbo wa mbere, mu cya gatatu mbo wa kane. Bwenge n'umuhanga pe, n'umuhanga cyane. Okay, tugiye kubaza ikibazo cya kabiri rero. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yitwa ngwiki? Tugiye gutangira kuri Nyirandabizi. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yitwa nde? Yitwa Kagame. Kagame ryonyine? Kagame Paul. Kagame Paul. Bwenge, perezida w'igihugu cy'u Rwanda amazina yewe wayumvise? Wamaze kuyumva bagukopeje? Ntago ndi buyakubaze. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda afite nanjye ikibazo kirabuze ko namubaza ikibazo gikomeye, turagakatinga. Nanjye perezida w'igihugu cy'u Rwanda ni iki umuziho? Ni umuyobozi mwiza. Si umuyobozi mwiza? Yego. Nawe uramukunda? Ndamukunda. Ujya wifuza kuzahura nawe? Yego. Aramutse akwemereye guhura nawe wamubaza iki? Namubaza ngo ndamukurikirana kuri televiziyo, ndamwishimiye kubonana nawe. Kubonana nawe. Komera cyane. Rero turakomeje kuganira n'abatumirwa bacu. Ntago byoroshye kubaganiza ko n'abanyabwenge, ariko turagerageza. Rero Bwenge amaze gukina filime nyinshi, amaze kugaragara ahantu henshi, amaze kuba icyamamare mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, hirya no hino ku isi, amaze kuba umuntu udasanzwe. Rero Bwenge, mu by'ukuri ni iki bimaze kukumarira kuba ukina filime wowe? Ni iki bimaze kukumarira? Ndabyishimiye cyane, nkunda gukina filime, niyo mpano yanjye.
Nyirandabi, wowe niki bimaze kukumarira gukina filime, bimaze kukumarira iki mu buzima busanzwe? Bimaze kumarira kuko Imana yose irankunda, kuko irambwira ati nawe ndagukunda, dore uzi gukina neza. Okay, mbese bimaze kumara ko abantu bakubwira ngo dore uzi gukina neza, abantu bakagushimira, abantu wabacaho bagakebuka bakavuga ngo turakuze. Ni ibintu bishimishije cyane. None rero tugeze kuri session ya gatatu. Session ya gatatu rero ngiye guha kubaha mikrofoni, none umwe arajya aganiriza undi icyo ashaka kumubwira. Mbese mugiye kuganira mwembwe, muraganira ibyo mushasinzi ibyo muza kuganira, umwe azayaganiriza undi. Tugiye gutangira kuri Nyirandabizi. Nawe uze kumuha mikrofoni nge ni umunota umwe. Ese Bwenge, ni ahantu wazaza kunsura? Aza gusura rwose. Okay, nanjye nzagusura. Muhe na Bwenge nawe. Ngiye kukubaza ikibazo. Kabiri gukuba kabiri ni kangahe? Kabiri ni tu. Bravo. Bikoze cyane. Bwenge ni umuhanga cyane. Ikigaragara Bwenge ni umuhanga cyane, ariko na Nyirandabizi araza kuza kongera kwiga nuvanga imibare cyane, none abashe kumusubiza neza. Ariko Bwenge kigaragara yamutsinze. Yamutsinze, afite ubwenge bwinshi cyane. Niyo mpamvu bakwise Bwenge. Yego. Nukubera ko ufite ubwenge bwinshi. Mu rugo bajya babikubwira ko ufite ubwenge bwinshi. Yego. None nk'ababyeyi, ababyeyi banyu bajya bababwira iki? Ni iki bajya bababwira mu rugo iyo babona muvuye gukina cyangwa se mwakinnye filime? Ni iki bakunda kubabwira Bwenge? Bakunda kumbwira ngo gukomerezaho, ngo ufite impano nziza. Okay, Nyirandabizi, wowe mu rugo bajya bakubwira gute ku bijyanye no gukina filime? Bajya bambwira ngo wa mwana we, turagukunda cyane, ukina neza kuko dugukunda kenshi, uzakomeze ubikine cyane. Uzakomeze ubikine cyane. Aha, none mu buzima busanzwe Bwenge, ninde wari guha kado nini, akubwira ati felicitation ukina neza? Ni mama. Ni mama. Mama amaze kuguha kado nziza imeze ite mbese? Amaze kuma kado. Amajije kumba kado ya keke. Ukunda keke? Ye, kuki tutayimenye kweri ngo tukugure keke? Ubutaha tuzakugura natwe keke. Keke urayikunda cyane? Keke utagize anniversaire? Ugira anniversaire ryari? Mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu. Itariki ntago yibuka. Natwe mu kwa gatatu kwejo bundi, natwe tuzaguha keke. Tuzakuzana keke tukuririmbire, na Nyirandabizi aza kuririmbire, ibintu bibe show. Nyirandabizi, ugira anniversaire ryari? Anniversaire yaji. Okay. Aha, nta kibazo. None rero tugiye gukomeza kuganira. Bwenge,
niyihe ntuza bagukinishije, niye komedi wakinnye cyangwa igice cya filime wakinnye ubona birakugoye, wari uri gukina iki? nta na kimwe byangoye. Nta na kimwe byakugoye, byose ubikora bikakorohera. Nyirandabizi wowe ni ryari bagukinishe wumva birakugoye? Ntabwo byangoye njyewe mu mutima wanjye nakundaga gukina nanjye. Imana yarambwiraga ngo uzakine neza, amahoro ukore neza. Kigaragara Nyirandabizi akunda Imana cyane. Akunda Imana cyane. Ni umukristo. Mu rugo muri abakristo? Yego. Okay, ni byiza cyane. Ndizera ko na Bwenge wabo ari abakristo. Tureba kidis. Muri abakristo. Okay, noneho rero tugiye kuganira dusoza. Tugana ku musozo rero turagira ngo mubaze mbese mugire icyo mubwira abantu. Mugire icyo mubwira abantu, nimba mubashimira abantu babakurikira, abantu bareba filime zanyu, abantu babashyigikira umunsi kundi, niki mwababwira? Reka dutangire kuri Bwenge. Y'abafana banjye ndabakunda, bazamukanda subscribe, share na comment. Ushaka kundemera muzamuyohereza kuri 0782219443. Bwenge aratwika koko. Rero tugiye kwejyana Nyirandabizi nawe agira icyo abwira abafana be. Abafana banjye nanjye ndabakunda, bajye bakanda subscribe na share na comment. Kuyihe? Kuri Nuzi. Kuri Nyirandabizi. Kuri Nyirandabizi. Bwenge we bazajya bakanda subscribe, share na comment kuyihe? Kuri Bwenge na Se. Bwenge na Se comedy. Aha, aho ni sawa cyane. Rero turishimye cyane kandi twongera kuvuga ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Dukomeje nuva kubashimira abadukurikiye gutangira ku munota mbere kugera dusoje ikiganiro. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.